Tried to stay sober, tried to stay clean. Like me when it's over. I bok svi mi ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo pregledati moj loker u Fortu. Da, igrao sam ga prije dosta, sad ne toliko, zašto mi je nešto zanimljiv. Ako imam 1400 V-Bucksa, tako da like, share, subscribe. Ja mi ne pokazivati. Znači Battle Pass, level 36, igrao sam početak i onda sam prestao. Ošao na more i oduzet Forta. Ovo ništa, Emperor Item Shop. Ne znam da li da kupim Waterworks ili da giftam. Mary. Batman je tu. A ja želim skin Batmana. Dobro to. Vinovi 5 u solu, 25 u duo i samo 4 u squadu. Da, ništa, mi se bacimo na loker. Prvo, zadnje ćemo skinovati. Zatim korisnici, to je ugađan zvuk tako da to ne. Od Avengersa ovo tu random posebno sad tensovi. Sad, imam Ninja Star koji sam kupio, Darkseid. Zašto nemam pojma, ali kupio sam ga. Ovo je Battle Pass. To sam dobio, vidite, pošto vam reći kako. Battle Pass, Dance. Ovo nemam pojma. Keep it mellow, to je dok bi onaj marshmallow. Zašto ima Boneless, High Five, Yankee Konga. Možete vi to vidjeti. Možete stopirati video ako se nešto zanima. Evo mi novi ne znam koji je. Imam ovo, ne znam što sam kupio dobro. Ovo isto ne znamo. Conflict, to ne znam kako sam dobio. Ko mi to je fora. Deep Dep. Super Gentleman Dep. Flipping away. Think golf, clap. Nakon toga Hello Franklin prije sam se pozdravio na početku. Svakako i Jubilation naravno. Močko ne nešto tu. Svašta ovdje. Ovo nisam ni vidio. Ovo nisam vidio ovu dugu. Slow clap. Naravno Snap. Ja sam Snap potpuno slučajno kupio. Tek kad sam krenuo igrat kupio sam 200 V-Bucks i kupio Slap. Naravno Take the Elf. Ovo je za malog plavog onog, pokažu vam skin. Jej, super i najbolji Dance Move. Nema bolje. Sad Glider. Krećemo od ovih gore. Glidere kupovao nisam nikad. Stvarno nikad, tako da nemam što reći za to. Ovo mi je najdraži. Millennium Falcon. Fora, ali ono. Ovo mi je dosta cool. A ovo drugo nisam niti ne koristio. Možda ovo sam koristio još prije. Disco. Ovo tu. Artotne umbrele koristim. Kišobrane. Tada njih imam. Sezona 2, sezona 1, sezona 3. Sad ovo. Prvi pobjedio sezoni 7. Prvi put. 8, 9. Sad sezona. Ovo to reći X, nisam jedan pobjedio. Tako najdraži mi je Discovery. Zatim Pickaxe, zna se koji koristim. Silver X. Ovo je dosta fora Pickaxe. Ja taj skin zovem mali plavi. Od malog plavog je to skin. Marši Smasher. Isto cool, lupičkog vremena. Muzika. To isto nisam ništa kupovao toga. Nije ovo isto Polusnik Galaxy. Sad. Skinovi.
dosta cool skillova imam. U Deadpoolu. Eto, dobro, to nije toliko cool. Ovo, što je ona osmaka, ne znam, ovo ne znam. Pa mi je dosta cool skin. Sad mogu to... Što da pa ne mogu. Ali ovaj skin mi se presviđa. Ovo, pojma ne kako sam ga dobio. The Ice King, nema boljeg. Isto predobar skin. Midas, Lynx, ovo čak i stari skin, ona 7. To su sve neki novi, neki stari. Mene je fora ovaj skin, pretvori se kao u zmaja, a zapravo je lik. Maja, pojma nema što je to. Zenit, sad, kreće da mi Marshmallow, ne ti. Marshmallow imam. Da, to je cool skin. Zašto? Zato što mogu onda napraviti ovo. Ovo je ne taj. Kako on svijetli glava. Tap. Nemam pojma. Bananax. Ja mi obično Bananax isto. Brutus. Nemam pojma ko je ovo. Ni ocean. Imam oceana. Neoveras, Micamaca, LT Evergreen, malo tam neki ljevi, Cobalt, evo ga, imam običnog Bananaxa. Ovo nije ništa, ovo mi je posebno, to je ovaj mali plavi po meni. To Trog i naravno The Recon Expert. Moja tri najdraža skina su definitivno Recon Expert, Marsh, ne zašto Lloyd u Galaxy. Tako da ja sam lik sa Galaxy skinom. Tako da znate, to sam ja. I tako sam dobio Boogie Down, kad sam na Note 9 prebacivao. Tako da eto, moj locker sam pokazao. Možda setim se drugi put, već jednom sljedeću epizodu.